Biyag ti tao. Hello kagayam! Happy Valentine's Day kada kayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama Biyag ti tao. Makablawang pay ni Mimi Dupaya, Marita Cocchia, Lilibeth Contillo kini Adela Vergara. Kaya ti tayong tengaro din denggan ti episode 344. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka. Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulan tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbukawan na kamanan ni nanang itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko. Inal daw langan na kasta. Nagsasao ni nanang, kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngamsyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginanaka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan o kay kayat ko? Tari, awan pa'y mati may baon nga agluto. Siya ko na. Atayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day taakan nito. Okay nga ron. Namnamaglit ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak kaw? Ne, da kayo matgayam nanang. Anya tar aramidan nyo dito'y balay. Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngeg kaw. Ay nananang, sa balilaang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samot. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel, anak kaw. Idi pala kumapinanawak day ta Fidel, nanang. Ay, di ka agsasaw iti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapol ko. Ay na, pangaasim anak kaw. Di ka gararami diti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yaw, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atob ubing nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kayat mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na ang amjak mo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati tijak mo, manong. Isumot na ang cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Oh, talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog manong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka?
Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak. Kaya't ko lang nga maamuan no asino dahi niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di adi ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka minda. Problemam daytan. Minda bakit, Rambiin? Apay, hindi ka pala maturog. Sa anak pa makaturog, umunakan. Nakadi pa'y aramidam? Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak laeng, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal ti aldaw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matin lagi ti ubeng. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino ti ayan ni Nanang? Diyak mo anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tan ito ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga napan iti ayan da lola. When saan, iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda ah. Jak meten makuntak. Si Murot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, si Murutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumad lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jakam mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, ha? Naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta? Abay, akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito, eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangidasara kiti kanenta. Naluton da ito, eh. Alaman nga ron, ramanak noon na imas matlang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod, tatang. Ita, kulayo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wan, tatang, di kay madanagan. Awan pa iti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Patpatig kayo unay mat anak ko. Tang, agsubli kami manen ije sentro inton Lunes. Mangrugi manen ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang tayo ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo tayo ti allowance yo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasama kiti pamilya tayo. Nagbalin kayo lataan na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apo. Ni ading mo ngay.
Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyag ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni Nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Ay, awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayaw iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayaw. 5 tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwintak mo't. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talagang awan. Ikarik, aramidek ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. Patalakad ko ita, Anya? sigalangan ti mangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Mabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Maparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lola da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak kanakwana. Ading ko. Biglamat nga minti pupusay ni Lola da. Hay, uray siya. Jakmut namnamain na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang dati naging inistorya kami iti tersenak. Sapay awan kontak tayo ko ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di amakontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni Nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais. Kaagawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak. Jakmat namnamayan na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo no nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan lunay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ni Nanang makaawid nga tatang. Dahita ti Jack Amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sentro, neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na uray ti graduation ko. Ay, agan na anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud day jay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Naskan latang akseptaren tayo. Ay, Wan
Hinaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdan, ti panagtid-tid dagiti luwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang, Tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasday ka di ti ina, Tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, Tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Owen, Tatang. Iso na laang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Owen nga ro, Tatang. Adakon! Ay na, pagbagay mo lang unit a bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto mo't ti sumaruno nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturan na kaming mangarod ka ni Tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri Balasang ko. Ay na, nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y di Lola. Sigurado hamaragsakan day. Owen nga rudanti, talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnakat. Kasla idi kalman laeng. Ay, kasta talaga Balasang ko. Ay, anyang amin ti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni Tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni Tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo. Saan na anak ko? No, aldaw ko lakit, anyangay nga rod. Agimbagak to, anak ko. Di kayo madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, Tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli inton mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. Adan sa bali nga ay ayatek ita. Isumag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa nga agbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta na nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko nam ata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang? Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya,
Sana po no day tamare? Nakapagturpos ken nakiasawa mo ni Neri. Ni Lea dandanin a graduar. Ket ni Fidel, adalata iti sigud a balayo a. Apay, kayat mo ka day ang makasarita tama panak iti ayan na. Uwan man, mare. Ala, mabiit laeng nga rod, mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yo. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamak kan ni Tatang. Ay. Dito yun, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot ag sa witi kastanti. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laeng. Ibagam ka ni ading mo Alea. Uwan, Auntie Kiray. Tatang ko. Patib keren nyo kumati pakinakam yo, Neri. Tsaka mo, noan niya ti mariknak na nakiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak dito'y balayo. Ay, kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok matlaangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya lang nga gapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri balasang ko saan ko makastawan. Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya lang ti aramidan nyo dito eh. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri, Lea, sapay la kumata mapakawandak. Ading Lea, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinasken nga aramidak. Basol yun, Nanang. Lea, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Italaang nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawandak. Iti ado ang nagkurkurangak. Ure mapakawan kayo. Saan tayo na maisubliti na palabas, Nanang? Anak ko, kaya't kuti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni Tatang. Agawid kamin ka ni Manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikiddan kamin iti nobyok, Manang. Ay sige, si kalata ah. Si Kangay, Nanang. Anusan nyo at agna diti balay adakda kayo. Wanan ah. Di kay madanagan, Nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo ano, sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di Lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat ang nagsubliak dito'y. Ang nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod na a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon.
Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan tayo pa iti mamin ribo adaras, tapno di tay tulumdaang iti kamaudyanan. Alaga gayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.